MeghalayaPost.news. Banpen mi pisa na kabanta-bantay kabuilding school jong Mawhati Rural Community Secondary School kabadan hakas ng Mawhati kinong paniya jong katika school kila panlong yak lempung hilekay football bat kabalatip kum ka inter-village football tournament yak bala panlong hamadan Mawhati riboy katika lempung hilekay kalapoy menta sa kajing ikon semifinal hak baga semifinal baningkong kabanlong kalay tarik ujaliw kanlong hapadeng ka sopho SC persya yak terkang SC patshwa katika jing ikon semifinal kanlong shwa kajing ikon kikenhun masyakot ngobha katagalong hapadeng ka kenhun hilekay na Assam kabalatip kum ka DBI Assam FC bakan ikon persya ka MLP football team kabaday ka kenhun hilekay kipulen Meghalaya habay day bagati ka jing ikon semifinal nakalyang kinong paniya yak katika lempung kilakot lawer ki paidbah bat kiruit football bakinwan sakhi hakabakin siyo tiket badia ka tiket bakila siyo on sa panilekay hausi hadian balakot ka jing hilekay semifinal. MeghalayaPost.news.